Sanibonani, ngiyanimukela futhi ngiyanibikelela isiqephu seNdofire Soweto TV. Bengithanda sikhulume ngendaba esidume kakhulu kule minyaka edlule. Indaba yabantu abazibeka nabazenza abahlaziyi, ikakhulukazi endabeni kaMaskandi. Kunabantu abafike like ko-TikTok, futhi i-content yabo ngomaskandi kakhulu or ithi izinto kaMaskandi leyo content leyo. And abantu bakhona uma befika beba-neutral or bebenza ngathi ba-neutral, engathi abathatha amasayidi. Ubona into abakhuluma ngayo ukuthi hhayi mhlawumbe iyayenza isense, ngoba ngaleso sikhathi leso bebekhuluma nayo into oyibonayo kwesinye isikhathi. Kuhamba isikhathi nama-akhawunti abakhuphuka anyuka, bagcina laba bantu-ke sengathi iyashintsha mhlawumbe indlela ababeka ngayo izinto. Bagcina sebengathi bakhulumeli babaculi thizeni, sengathi umuntu uthathe isayidi manje, okuyinto leyo-ke mhlawumbe engayona inkinga. Okuyinkinga kwenza ngathi umuntu yena uyimele, uyayikhulumela ngomaskandi, and futhi lokho akuyona inkinga uyikhulumela, i-content akunandaba. Inkinga-ke iba yodwa, why umuntu ayifihle ukuthi uthanda abantu? Why umuntu angakuvezi ukuthi kahle kahle mina ngikhuluma phezu kokuthi iqhawe lami ubani, ngilandela abantu? So iyona into ade iba inkinga. Kuyona yonke into ade beyikhuluma bengayona i-problem. I-issue nje bekuba yileyo ukuthi ukhulume ngathi uma kuwumculo thizeni 100% kuhle kwakhe, noma engenzani, noma ngasho inhlamba akaze uzoyibona, noma engathiwa abantu ko-Facebook esho izinto khuluma abantu ngabahleli bomcimbi, u-right, uyinsizwa. Kodwa wena futhi uma sekwenzeka omunye umuntu uyokhalaza, uyocomplaina, hey uyalanda, uyachaza, wahlala ukhulumani, umfazi, alama essay, yabo. Nakho lokho futhi akusikhona ukuthi kuyiphutha yini, kodwa kukhulume ube ucacisile iposition oyithathile ukuthi mina ngikhuluma phezu kokuthi ngilandela lo mculi othize, angimthandi lo. Yingakho kuvela amagama eniwaziwayo kini. Uhleke lapho, at least lapho usuyazi ukuthi lo muntu loyo ukhulumela ngokuthi ukhwelezela iqhawe lakhe. Kodwa-ke why kumuntu enze ngathi yena uma ekhuluma ukhulumela wonke umuntu? Iyona-ke into ebefika ibe yinkinga, beshaya kakhulu-ke leyo. Ukuthatha kancane nje abantu abasuke bekulandela, because i-content osuke uyenza iyaba-attract-a bonke abantu bazo zonke iy'nhlaka. So manje wena uma usuwenza indlela owenza ngayo, mhlawumbe lokhu ugxeka iqhawe lakho umuntu. Iqhawe malibhedile, yes, umuntu kumele aboniswe, kubekwe imbono, because suke iciko. And umuntu uma ucela wonke umuntu, akaculeli abantu abathize or abalandeli abamlandelayo. Kodwa wena yini wasekuza ngalo munye u-perfect, uyingelosi, ngathi amaphutha akawenzi, u-100%. So iyona-ke into ebifika ibe yinkinga-ke leyo. Kodwa-ke into bese siyijwayele-ke, sesiyazi-ke. Last year kukhule kakhulu le nto le yabahlaziyi nabantu abenza amavidiyo usuku nosuku, behlale nje umuntu oyedwa. Leyo obsession leyo ayikho healthy. Ugcina ungasakwazi nokulala, ucabanga ukuthi uzongena ku-TikTok uyokhuluma ngalowo muntu kabi. Angiyiphathi-ke yakwa-YouTube, ama-channels akhona. Ama-channels akhuluma ngento engamaskandi, ey'thinta umaskandi, awamaningi kakhulu. Kodwa noma ungangena angeke kuphela ama-episode atheni, ubusubona ukuthi laba basohlangothini oluthize, noma bengazama ukuyifihla bekhulume as if ba-neutral, khona bakwenzayo. Bese bakhuluma ngelinye iqhawe, bazokhuluma inkulumo eqonda ithi thwi 100%, ingabi nabhathi, bencome komunye umuntu
uzobezwe obhathi abazobe belapha enqwaba ukwenzi kahle lokhu kodwa lapho kwenzile kodwa la yabo une-album eyakaphuma kaKhuzani lento ya-online yayiza kahle wakuveza omunye enye ama-channels ukuthi noma zingangena lezo ngoma lezo kuma-trending songs zibe u-5 kwakumqhele nethawula kodwa lokho akusho ukuthi lezo ngoma zimnandi or album uthi imnandi. Lapho kwavele wacacisa kwakubeka kusobala ukuthi ukhwelezela bani bafowethu uma bekhona nabosisi nani odadewethu uma nenza i-content leniyenzayo mhlawumbe uthi uzifihlile iyakudayisa imizwa iyavela ukuthi wena ungakuphi iyakudayisa akwenzeki ungakhulumi uncome umculo thizeni. Siyawazi ama-flop enzakalile kumaskandi enziwa nabaculi siyayazi indlela abaculi abayiphatha ngayo online kodwa kunomculi thizeni oyohlele emubi noma engashongo lutho kunomculi oyohlezi right emehloneni eyinsizwa. Lokho-ke nisuke senikuphikelana uma abantu benivezela ukungcola kwenu ngendlela enisuke nenza ngayo waye kunikhathaza kuthiwa niyanichemile. Angithi nisuke niyibeke njengabantu abakhulumela into ethize sikhulumela umaskandi sikhulumela ukuhlaziya sikhulumela ukubeka imbono kodwa manje bese niyadayiseka ngendlela nikubeka ngayo ayikho yinhle leyo nto leyo. Namanye ama-page amakhulu aziwayo lapha ko-Facebook ahlale ephusha i-propaganda ephusha iy'nkulumo ey'thize afuna abantu becala ngenye indlela bathatha ama-side bacheme udede bese kuba ngathi bachemile ngoba yini na bangabantu na iy'nhliziyo zabo khona ey'bathandayo noma bethi bayazama ukukhuza uma kunento ethize hhayi ukukhuza kwabo ukubona nje kukude ukuthi lo uchemile. So into ey'njengalezo ngifisa ukuthi ngelinye ilanga zinciphe or yiphele. Uma udicide ukuthatha isinqumo sokuthi ngifuna ukwenza into ethize i-content ethize i-content yakho ayingabi nenhlabathi ayingalumeli ayicaci. Uma ukhuluma njengomuntu othanda iqhawe elithize ungalithandi elithize kuveze lokho khona kusheshe kube lula nomuntu obuka leyo content leyo ukuthi lo okhuluma as i-supporter kabani kuba lula-ke lapho. Mina ngiyimina nje akuna-stress ukuthi umuntu uyithandela bani akathandi bani vele empilweni sinama-choices wethu esiwenzayo and angeke umuntu uzimkhethele kodwa-ke ukukhuluma uma sekuzoba mbaxambili yilapho-ke usuthola ngathi ubona ukuthi abantu bakuhlasela akekho okuhlaselayo i-position osuke udicide ukuyithatha kodwa ukukhuluma kwakho kukhombisa ukuthi kolunye uhlangothi ilokho-ke okungafunakali. So ama-channels amaningi Facebook siyazi ukuthi umuntu abhale usuku nosuku abhale nje sabhale that agxibhe lo mculo thizeni agxibhe lo muntu thothi nje uyamgxibha ebese ufuna ukuphika ukuthi wena umlandeli bese kuba nama-page thothi ko-TikTok awavilile ukuthi aphethwe obani kodwa nabaningazi ayahamba futhi ayakhulu over 500k followers. Content ihleli ibeka umculo thizeni futhi esadini elibuka lilibi leyo nto leyo narrative enisuke niyiphusha abanye abantu bayayikholwa beyibhilive ukuthi umuntu othize uwukuthi nomuntu ongaye nomuntu wamaskandi ngokuphelele uyakubhilivela lokho ukuthi umculo othizeni uwukuthi kufana nokuthi nithi umuntu unomona ufuna into ibe ngaye wena if awunawo umona right pho lapho osebenza khona ingani ungakuyeka 3 months ukuthi hayi mina nginamona. Abanye abantu baneminyaka bengasebenzi bexakekile kulanjwe emakubo kungani wena ungakuqhele lapho osebenza khona ukungenise bona angithi wena uthi banomona into ingaphi nomculo thizeni uthi into ingaphi akawuqhele phela sibone ngawe angeke ukwenze lokho ngoba yini lapha emhlabeni ukusurvive kunzima lokho okutholayo yabambelela kukho because awazi ukuthi uzoba nenhlanhla esikhathi esingakanani. Pho yini kumele umuntu thizeni if uyithubo lokuthi into ethize ize kuyo ngaleso sikhathi mayize
bese kuthiwa hayi wrong ukuthi wenza kanje. Into engafunakala layo i-propaganda le osuke beyiphusha ukuthi azondeke lo muntu loyo abuke emubi emehlweni abantu, ukungcolisa ne-brand yalowo mculi loyo thizeni, yabo. Khona nje abaculi okwamukelekile nje ukuthi lapha noma ngabhala ku-Facebook noma ngabhala inhlamvu engakanani afaka amagama athizeni, le ingabe i-comment yakhe or i-post iyo-trenda leyo post leyo inconywe uyinkunzi bani, uyinkunzi bani. Kodwa makubhala nje omunye umuntu thizeni eyibhalela ukuthi hhayi i-album yami ihamba kanje, uzozwa kuthiwa hhayi uxakwa ingoma ethize, hawu uyibhalela ngomsebenzi wakhe. Ngizomtshela ngengoma yomunye umculi, abanye sebezaba ama-top fan kuma-page abanye abaculi, ama-top fan, kodwa lo muntu bamnyanya ukuya nokubuya lo mculo bangama-top fan, sebeze babeka nama-notification ukuthi waposta nje uyangena uyaphi, hhayi uthi uyophendula uyothuka nakhona, ayikho into ayithukayo njalo. Mawuthi uyalandelela umthole ukuthi ingobe lo elandela omunye umculi uzothi omunye umculi ngalokho, lento leyo ayiwenzi umqondo, ayiyenzi i-sense at all. So leyo nto leyo ngiyafisa abantu bayiyeke, iyabheda, iyanyanyisa, iyadina ngempela, ayinciphe nje. Umculo kumele ube neutral, umculo kumele ulalelwe abantu ngendlela eyi-one. If kuwumuntu esenza kahle akenze kahle umuntu, ungabibikho amathize. If umuntu ebhedile ubhedile, hhayi ukuthi hhayi lo akabhedile vele lo akancinci, lo uyinsizwa, cha lapho kusuke ku-wrong. Ngiyathemba ukuthi izinto esiyibonayo ney'hlele zenzeka-ke zizolokhu zehla, umculo ukhule, umculo uye phezulu, ngoba ngathi yithi lapha kwamaskandi esisasalele kwezinye izinto esibambelele ekutheni sithanda umuntu kakhulu. Yes, umuntu asimthanda, kodwa kumele sibheke phambili ukuthi umuntu yena okhula kanjani kule ndima yamaskandi akuyo. Ngiyabonga bafethu ukungipha ithuba nani bodadewethu. Ngiyathemba-ke siphinde sihlangane ngokuzayo sizokhuluma ngesinye isihloko. Nisale kahle.